Ibihe byiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire nongeye kubasuhuza mbifuriza ikazano kuri CEI Empire televiziyo nababwira ko mumaze kumenyera mu gukurikirana amakuru abagiye agerwaho hano mu gihugu cyacu ndetse no hanze. Gusa muri no minsi turi kwibanda hano mu gihugu cy'abaturanyi hano muri Congo. Inyeshyamba za EFC cyangwa 23 zifashe umujyi wa Uvira zitarwanye. Umujyi ubaye undi ukomeye izi nyeshyamba zinjiyemo nyuma ya Goma ndetse na Bukavu. Abanyekongo benshi biganjemo abavuga ikinyarwanda bakaba bakomeje kugaragaza ko bishimiye intambwe AFC iteye, ikaba kandi agace mu tukigaragaramo urugomo rubakorerwa. Uyu mujyi wa kabiri munini nyuma ya Bukavu yafashwe mu kwezi kwa 10, amezi 10 akaba ashize. Amakuru anyura ku bitangazamakuru bitandukanye ashimangira ko AFC imaze gufata uyu mujyi wa Uvira. Nanone uyu iyi M23 ikaba yamaze gutangaza ko yamaze kuba yafata uyu mujyi wa Uvira, nkuko namwe mwagiye mubibona mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Inyeshyamba za EFC cyangwa 23 ziyobowe na Colonel Nanga ziratangaza ko zamaze gufata umujyi uri ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika mu buryo bweruye. Ni umujyi uherereye mu birometero 80 uhereye muri Bukavu, ukaba unakora ku mupaka w'i Burundi ahegereye umurwa mukuru w'icyo gihugu. Biravuga ko kandi uyu mujyi umaze igihe ucungwa na FARDC ndetse n'abambari bayo aribo FDLR, umutwe wa Wazalendo, abacanshuro n'abandi banyamahanga barimo ingabo ziri mu Burundi. Mu mirwano iheruka ingabo z'u Burundi nizo zari ziyoboye ibitero zigaba ibitero mu turere tumwe na tumwe ku butaka bw'u Burundi. Mu rugamba rwaberaga Kamanyora, umujyi wa Huye, n'ibibazo byatumye abasaga 200,000 bahunga ibyabo byabirimo n'abahungiye mu Rwanda ndetse n'abandi bagiye bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yo gufata kandi umujyi wa Kamanyora ku wa gatandatu tariki 6 ukwezi kukuboza, AFC cyangwa uyu mutwe wa M23 yerekeje mu majyepfo aho yafashe undi mujyi uherereye mu kibaya cya Rusizi. Ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'abambari bazo barimo FDL na Wazalendo bahise bava mu rugamba, bamwe bahungira i Bujumbura. Bivugwa ko FARDC n'abambari bayo bare bashyize za bariyeri zicungirwaho abantu mu bice zicirwaho abantu mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse nka Minembwe aho abanyamurenge batuye. AFC cyangwa umutwe wa M23 yasabye izo ngabo z'u Burundi by'umwihariko kureka ibyo bice zica amatwi, zivuga ko zitari yo kuko ngo imirwano ari y'abanyekongo badafitemo uruhare. Mu kiganiro n'ibinyamakuru, Colonel Nanga yavuze ko guverinoma y'u Burundi yafashe inshingano ziremereye zo kwivanga mu ntambara badafite igisobanuro bica abaturage. Yagize ati, kubera iki abavandimwe bacu b'i Burundi bakomeje kwijandika mu makimbirane atabareba? Nanga yavuze ko AFC cyangwa umutwe wa M23 izaba yaragaruye ituze n'umutekano muri uyu mujyi wa Uvira bamaze kuba bafata mu gace mu gihe cya vuba, maze ihagarike urugomo rukorerwa na leta n'abambari bayo.
uyu ni umutwe wa AFC ubwo wamaze kuba wafata umujyi wa Uvira, umujyi mbese abatuye muri uyu mujyi bakaba bakomeje bishimira uburyo uyu mutwe wamaze kwinjira muri uyu mujyi, aho bavuga ko amahoro agiye kongera kuba yagaruka. Ni mu gihe kandi ikiri gutangaza abantu benshi, nawe biri kugutangaza wowe ukurikiye CAI Empire, uburyo M23 ifashe uyu mujyi Itarwanyee. Benshi bigize ko ubwo M23 yafataga Bukavu ikanafata Goma, abantu bavuga ko mu gihe kiri imbere izaba yamaze kuharekura bitewe n'uburyo yafashe uyu mujyi cyangwa se iyi migi uko ari ibiri igiye itandukanye Itarwanyee. Uyu rero umujyi wa Uvira ukaba wamaze gufatwa na M23 cyangwa AFC, ariko abantu benshi bakibaza ese kubera iki, ese izi ntambara za FARDC, izi ngabo za FARDC, izi ngabo z'abarundi ndetse n'abacansho n'abahozarendo, ese baba bafite imbaraga zingana gute kugira ngo babe bakwiruka, cyangwa se baba bafite intege nke zingana gute kugira ngo babashe kuba bata umujyi bari basanzwe bagenzura, bakaba bamaze kuwusigira iyi AFC cyangwa se umutwe wa M23. Ariko ingabo z'u Burundi nazo zikaba zaramaze kwijandika muri iyi ntambara, aho ubwo ejo nabagezagaho ibyarimo bicicikana mu binyamakuru, aribwo nababwiraga ko uyu muyobozi Colonel Nanga ndetse na Lieutenant Colonel Wiringoma yabwiraga abarundi ko badakwiriye kwijandika muri iyi ntambara, ababwira ko iyi ntambara irebana n'abanyekongo bo bafite impamvu barwanira igihugu cyabo, ariko abarundi bica amatwi ntibabyumva, barushaho gukomeza gutera cyangwa se no gufatanya izi ngabo zo muri Kongo za FARDC na FDLR n'abahozarendo. Ariko uyu Colonel Nanga yongeye gushimangira ko yababajwe nuko aba bavandimwe yabise abavandimwe b'abarundi ko atazi impamvu barimo bijandika muri iyi ntambara, ariko nkuko Colonel Wiringoma we umugabo unakunda intambara we yavuze ko abarundi barimo berekeza muri kiriya gihugu cya Kongo muri tuno duce M23 iyi mirwaniramo, yabasabye ko bakwiriye gufata ifoto ya nyuma bagahereza imiryango yabo, kuko uko niba baje n'ubwato baje n'imodoka batazigira basubirayo ari bazima, ahubwo bazasubirayo bari muri serikeri cyangwa se bari mumva, nkuko yabivugaga ubwo yatangazaga ubutumwa avuga ko abarundi rwose barimo bagwa muri iyi ntambara badafite icyo baharanira, ariko bo barimo baharanira uburenganzira bwabo. Ni mu gihe AFC ubwo yafataga uyu mujyi cyangwa se ubwo yinjiraga mu ntambara, basabaga uburenganzira, basaba Perezida Antoine Felix Chilombo, bamusaba ko akwiriye guha agaciro abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge n'abandi, ariko uyu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo we ntiyabashije kuba yabyumva, ariko M23 yo yiyemeza kuba yakoresha uburyo bw'intambara, niko kwinjira mu ntambara rero batangira kurwana, bararwana ndetse bakaba bamaze gufata umujyi wa Uvira. Ariko nanone dusubiye inyuma, hari impamvu abarundi nabo barimo barwana iyi ntambara bashikamye, nuko abarundi uyu mujyi wa Uvira wamaze gufatwa, nuko ubu uri ku mupaka cyangwa se uhana imbibi n'ubutaka bw'u Burundi. Abarundi rero bakikanga nabo batewe cyangwa se nabo bakuwe ku butegetsi, ariko abarundi bakomeza kurwana bavuga ko M23 ibwo ifashe uyu mujyi wa Uvira bishoboka ko nabo bashobora kuba bafatirwa igihugu cyabo. Nabonye ingabo nyinshi ku mugoroba z'i Burundi zarimo zihungira ariya ku mazi ubwo zashakaga kwambuka. Nongeye kubona n'abandi
abana batoya bari muri iyi ntambara mbona ari ibintu bibabaje cyane. Intambara burya ntago ari akantu keza mwabana umwe. Iyi ntambara rero ikomeje kuba yahitana abaturage benshi, ndetse n'ibihombo byinshi ku batuye nyine muri kiriya gihugu cya Kongo, ndetse n'abatuye mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda, ndetse no mu karere kose. Burya umuturanyi wawe iyo nta mahoro afite biba bivuze ko nawe amahoro ntayo. Iyi kandi M23 ikimara gufata uyu mujyi yahise isaba abaturage kuba bahunguka ko amahoro atashye muri uyu mujyi wa Uvira. M23 mwarabibonye ko agace kose igezemo ihita itangira gukoramo amasuku. Sinzi niba mwaragiye mubibona, ihita itangira gukoramo amasuku. Ubugoma imeze neza, ni ahantu ubona hari kugenda hanabera n'ibirori bigiye bitandukanye, ndetse na za Bukavu hameze neza. Rero FC cyangwa M23 yamaze gusaba abaturage bari bahunze ko baza bagasubira mu kazi kabo, kugira ngo barusheho kugumya kwiteza imbere. Rero ni amakuru ari gucicikana kuri izi social media. Nabonye abantu benshi bishimiye uburyo AFC cyangwa 23 ikomeje gufata uduce tumwe na tumwe twa leta ya Kongo, aho biyita intare za Sarambwe. Wowe iyi ntambara ngiye ngunda kwibariza abadukurikirana hano kuri CEI Empire, wowe ubona iyi ntambara koko izarangizwa n'intwaro? Ese izarangizwa na ziriya mpapuro zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasinywe ariko ubona zidafite naho zishingiye? Ese iyi ntambara wowe ubona izarangizwa gute? Ni intambara navuga ko imaze imyaka irenga 30. Murabizi kuva 1990 kugera 1995 kumanuka, iyi ntambara yakomeje kuba yazamuka. Harimo n'abayobozi bagiye bayobora igihugu cya Kongo, uyu munsi bayobora mu gihugu cy'u Rwanda. Rero navuga ko iki gihugu cya Kongo cyangwa kari agace intambara ikuberamo ni agace n'ubundi ubona k'Abanyarwanda, cyangwa se n'Abanyarwanda badahwema kuvuga ko kari akabo. Abakongomani nabo bakaba bati muturekere igihugu cyacu. Ariko niko navuga ngo ese wowe iyi ntambara ubona izarangira gute? Iyi ntambara ikomeje kuvugisha amahanga yose, intambara ikomeje kuvugisha isi yose. Afurika yacitse ururondogoro, ahantu hose ibinyamakuru biri kwandika ku mbuga nkoranyambaga, nta handi ni inkuru iri kuvuga kuri M23 hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara navuga ko ikomeje gutwara ubuzima bw'abantu. Navuga ko basengere iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, banasengere kandi n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko nacyo kiri gushinzwa. Bongere banasengere igihugu cy'u Burundi. Rero navuga ko amakuru twari dufite ari aya ngaya ho gatoya twari tubagejejeho. Mu kanya dusubire mu biganiro byacu bigiye bitandukanye hano kuri CEI Empire. Wibuka gukanda subscribe, wibuke gukanda share niba CEI Empire hari icyo igufasha ahangaha. Wibuke gukanda na comment utubwire wowe uko byumva cyangwa se uko bibona hano kuri CEI Empire. Turabakunda cyane, icyo tubifuriza ni imigisha y'Imana. Mureke dusubire mu makuru yacu agiye atandukanye naha mukanya. Ciao ciao.